Саламатсыздарбы, урматтуу Жети Дубандагы Энелер мектебинин айым тайпаларынын мүчөлөрү. Тилектештер жыйынында инновациялык иштерди Энелер мектеби айымды жайылтуу моделинин презентациясын агайдын айтып берүүсүндө көрө аласыздар. Биринчи бөлүмдөн үзүндү. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Tez izlep gerek emesini taştaşka. Buna uşularda ürgöte oturgan bu olurdu. Hem kurgazor öspösü, buna kurgazorumuz bizden ballar Japonya'da, Germanya'da, Amerika'da jüralbay. Tar köz karaş menen ganaca oşo üçün bulardın manisi көп. En akırkısı özünü özü tarbiyaloo bul ballar. Özünü özü tarbiyaloo bol bolso hiç kaçan kişi çıkkan balaga çayına bergen jaraydı dep o ömür boyu ata enesi mugalimi tarbiyalap жүрбөйт. Жанагы мировой уровеньге чыга турган балдар личностный рост деп азыр айтып атат. Эми биз баягындай громкий тил менен, чет тил менен айтса, ва деп шого көңүл бурабыз. Анан өзүбүздүн айылдык, кыштактык сөз менен айтса, ончо мааны бербейбиз да. Ушундай өкүнүчтүү ушу дарага жетип кеткенибизге, кайсы сөздү бул зарубежден, бул Америкадан, Германия, Япониядан десе, таза кайыл келип ону угабыз, проекттерге таза катышабыз. Lekin agar men Kudayga şükür, buyaka aytkan Finlandiyаны barıp көрүп келдим. Amerikan bilim berүү sistemasını Kolumbiya Üniversiteti arkылуу 2 yıl aldım. Pribaltikаны көрүп келдим. Men içiden bizde көп нерсенин элементи var. Mana keç men buyaka bir ötө каттык суроо бердим. Внимание. Amerika eli менен Kırgızdардын айырмасы бар мындай дене түзүлүшүдө деп. Максус атай жинди суроо бердим да. Анан bu kişi aytты ki жок айырмасы жок. Наоборот. Шул жактан балдар, тез барган балдар тез эле тилди үйрөнүп, ишкердикке кырып, олордун өзү да зор жашап кетет. Демек, маселе башка да экен. Маселе башкада. Ошол үчүн мынауга биз иштешибиз керек, жайылтуу ман. Эми максаты мына ушуларды жеткирүү болсо, мына караңыздар, амбициозный эме койдук, караңыздар. Кыргызстанга эмес, дүйнөгө таркатыш. Дүйнөгө таркатыш. До каких пор biz çet өлкөнүн гана bir нерсесин алабыз. Майли мизер болсо дагы бизден бир нерсе бар деп туруп, эч болсо биздин мунубуз арзубаса балдарда собственный өзүнүн достоинствосын сезсин. Биздин Кыргызстанда дагы бирдеке жасап чыгара алабыз деп. Мына мунун англис тилиге которулушу бул биринчи ласточка, биринчи кадам. Бизден bir нерсенин башка тилге которулуп, башкалардын кызыгуусу. И ошол жердеги баягы Джек Холбрук деген адам, bu London'un profesörü, Ошол ayda birinci 2007 yıl ayt dedi. Nege bu kitap angliz tiliga kotorulbay atat деп. Ana bularning üniversiteti kotorup çıktı. Эми карасаңыздар, багыттар ояк бияктı карагыла мына Ene mektab ayım özünüz bular, mına uşular bakıp bolot, bирок mına uşulardı uy bilöde birinci tarkatış gerek. Ene mektebi uy bilödü. Ayemdi dağın uy bilöge singdiriş gerek. Urmatullar, ayem bu kultura mышления. Anan ayem bu, oşo algan bilimdi prikladnoy пайдаланabiliş. Bunu uy bilöde elementar nerseden baldardı üretmesek eğer bol boydaki mına uşuğa karay, janaganan özünü öz tarbiyaloo'dagы үйдөн ürgөtүшүбүz керек. Эми буга кандай компоненттер бар, кандай каражаттар бар? 16 ta каражатты бул жерге иштеп чыгып койдук. Мына 16 ta каражат. Модель, стратегиянын бир өзөктөрү ушулар болсо керек, мен окуган боюнча. Максат бар, багыт бар, стратегия мына багыт. Стратегия бул келечекти көрө билиш. Ошого карап даярдык. Анан кийин onun komponentleri var babamın bir gayet otar. Nege buna автор özü tüzüp atar. Şagirdleri kayakta Koreyadan okup gelgeni kana, ekonomist finansisi kana, üniversitede işlegenleri kana degende aytıp atat da bu soruyu bergenlerine taң kaldım. Daha kapragay zakaz berip aytırıp atar debegile. Şunday oğuyan barat bir kulda. Buna emin bagıtını karаңыз. Birinci kitepten uy bile alыстап ketken. Uyda kitep yok. Okuvay. Emin London'dan izildeösü boyunca önemli. Azırkı adamlarda informasyonun kölömü ösüptür. Daha. Önemli. Öte kızık malumatı aytar. Lekin oy жүгүртүүнүн kölömü ösüptür. Urumun mышления kayta bundan 20-30 yılga karaganda tömöndöp ketip.
Biz operatif informasyonu alıyoruz, operatif faydalanmamız keteveriz. Lekin mıшление, bu benim sözüm emez, bu London'un sözü, analitika. Bu birincisi. İkincisi, canım ana şu teknolojiya önükкен vaxtda endi kitap eskirdi, bunu orta kılıp muzeyge koyuyoruz, endi kitap okuvay degen eken koyulgan. Hazır kaytadan London'un izilöğüsü boyunca en köp tarqap atkan emesi bumажный variantта kitaplarga kaytadan kaytıptır. Оказывается, menin neyron 40 milyar neyronlardan ösüşüde ememme kitapta okuğunun manisi öte çoğun eкен. Başka mesele, mundagı bu kompüterdagi ziyan, oldagi nurlardan çıkarıdagın ememme ko'proq kitap alıp turup okuş. Şunun için kaytadan bir emede bazarda ilgari bir kağız kitaplarının satılış обороты öte tömön düşüp ketken eken, şu kaytadan kötörülüp elektronlu varianttan ozup ketipti. Kol çağıp koyuyorlar kitap için. Bir vakta maşine çıkkanda, samolyot çıkkanda aytkan eken, endi atların günü büttü dep. At kaytadan faydalanıp jatat, endi eleme terapiyada faydalanıyor. Şunun için canının bari idealni emes, eskinin bardığı razum, akıl eskiyi kanday degende aykalıştırıp alıp ketişken. At degen жылкы. Azıl жылкы kaytadan köböydü, ölüptü. Antkeni ol öte köp medisinalık, psikologiyalık, anan öte köp jagı var eken. İnternetті, мына интернетті қарасаң, kitap dilmedi çıgarуу, жайылтуу, kitap менен иштөөгө үйрөтүү. Bizde мына маданият жок экен, кишилер kitap менен иштөөгө булар. Экинчиси мына окугун ичидеги. İkincisi İnternet. Şunun içindeki yok, sende var mı? Facebook, WhatsApp, video rolik, slide, post, komentariyler bilen bölüşü. Süre, razıçılık, natija. Buna qarаңыздар, biz mına okuşumlardı, bağıtlardı, jayıltış üçün internetті maksimalını faydalanıp jatabız mı degen surooну bir ойлонуп көрүш керек. Жана чынар эжеге айткан эме да ушул. Агай бар беле жана айтты жок дегенде комментарий жазыңыздар деп. Таза, лучшим случае мына чыгат. Men bunu 3 günden beri tündü saat 1-2'ge tayyorlap atam. Bu bir betke 100 betni batkızgan azamatlar körgönler için olsa bir süylemi жазып koyuyorlar. Mına бұл жерде мынакей çıkan video saltanattın 420 ta çıkan videorolik savagıga bular hakikatte aytıyorlar. Şagirtlarımыздın arasından жазгандар жоқ. Anın içinde leylekten жазгандар почти что жоқ қойсы. Көпчүлүгү жаллабат, талас, ысык көл жазып атат. Сәл гана намысой болуш керек. Мына оны biz пайдалансак эгер, бұл неге иштейт? Гапырагайды макташка иштебейт. Айтмакчы şu макташ жөнүндө шуну айтып кетейин, эмекин. Менин katta китептерим тарых боюнча чыккан. Мына leylek тарыхы. Muna 100 yıldan keyin adamlar izleyip okuyor. Bu жерде leylektin 80 bin yıllık tarihı var. Bu şonuklu. Mana bu arka tarihı hiç aytılgan söz. Bu Razakov, jana başka şunu sülüktü tarih var. Lekin men bunu okugula, jayıtkıla debeyim. Onda men навязывать etken ol. Lekin enemetka ayemdi Huday joluga, жақшылық жолуга, har kim öz bahalı kudrat, öz variantı, öz yolumuzda agar jayıtpasa, biz progresske, жақшылыкка салып koşpogon bolup kalabız ama. Ошого маани бермейт. Keyingisi MMK. Televizor, radio, gazet, jurnal arkылуу иштейт. Mına uşuga dagы maani bereyim. Mına en жакшы keyingisi. Keyingisi ayalдар kеңеши. Ene mektebi, ene tarbiyası жөнүндө маселе. Ayallar kengеши болот, анан кийин мана барыңар катышасыңар. Ayalдардын майрамы болот. Ayalların bayramında eneler ayallar jönünde ırlar her yıl kayta okutula verir. Lekin bir dağı ayalların bayramında enelikti, ayaldıkты kanday kılıp östürü jönünde söz boy. En baldarını жақсы тарбиялаған энелердин тажрыйбасы айтылбайт. Неге дегенде biz дагы эле стереотип мышление менен, илгерги союздун убагындагы майрам менен өтүп кетип атабыз. Кол чабып, грамотаны берип жөнөтүп коебуз, болду. Ол жерде өсүүгө стимул бере турган нерсе. Мен мынаны коюп атам.
Давай аялдар кеңешинде аялдардын майрамыда 8 мартта энелер эмесинде энеликти кантип өстүрүш керек, баланы кантип тарбиялаш керек? Ушул маанайда. Пожалуйста, свободный бул. Таза жакшы. Аял киши болгондугу үчүн ушул маселеде мен бөлүшкүм келет. Сиздер мугалимсиздер, балдарды тарбиялайсыздарбы? Биз эркектер аялдарды өзүбүздүн никебизге алгандыгыбыз үчүн коруп, бекитип, жашырып, не кылганды үйрөнөткөнбүз да, тем более бул жердин культурасы менен. Бирок эч ким билбейт, паспортунда өлгөн датасы жазылбайт да, туурабы? Тууган эле жазылат, качан өлүшү